Niguo gutindite tauni-ini ya Karatina Jumatatu, ahuri biacara tauni ino makimeneria njuragano ya muhuri biacara George Gathu utuku wa ira, ngero iria ikiritwo mukonde gukorwo iratabanirio ni abithaa wa borithi kuma ceceni-ini ya Karatina. Muhuri biacara uyu akirathirwo ceceni-ini ino ya wendia wa maguta thutha wa ngucanio ya ihinda inini kuringana na mbica ici cia CCTV. Gathu na abithaa uyu uria urikitie gukuranwo ta Peter wa miti makioneka kugucanirio undu uria utari urakuranwo. Kihoto nikio turenda kundu kuriku kundu guku tondu gutire muoyo wa mundu iganite mahitia ni tondu riri ungikorwo na hakiri na mahiti kana hati hari mahitia ithu ni kihoto turenda gwika atia na muthigari ndoeirwo ikinya tutirona uria gurathi na mbere tukireirwo guo gutire mundu uri uroka gatagate kuma hwae na ithano kinya tha ici gutire mundu uri uroka hakuhe na ithuo gutwira gitumbi giko giki riu gigitindika family ya mutigaire kumatha kihoto hari kiria maragweta gukorwo ari kuthirwo kwa hinya mukiruku ni abithaa ucio hatari gitumi kiiganu. Ndiraigua hinyererekete muno. I don't know where to start. I have 2 kids. Hata heri angemshuti mguu tuwe tuna kesa akiwa alive. Nie wendi wakwa ni ati kihoto kia mwanake ucio gikinyiro ndu mwanake ucio arari kio muno, arari muri wa biacara guku Karatina, ona nu ora supplyaga indo macukuru na ni mwanake urerutanirie muno. Kuringana na kamanda wa borithi gitaro kia gatagati Jasper Ombati, gutire kurakuranwo kiria kiracungiriria abithaa ucio kurathukia mucinga wake maita mana, rithathi igiri ikiringa muhuri biacara ucio wa miaka 40 mutwe na githuri na kumuraga hau. The officer was disarmed and the firearm is now an exhibit in this investigation, and it has been taken to, it will be taken to to Nairobi for ballistic examination. Ruhonge rwa kuramata murutire wa wira wa maabithaa borithi rwa IPOA ni rwaniriire kwambiririo kwa uthuthuria wa njuragano iyo niguo gutigira family ya Gathu ni yakinyirio kihoto. Handu-ini ha Inooro TV kuma Karatina kaunti-ini ya Nyeri, njeta Kamau wa Mwangi.